Manawatia a matariki. Manawatia a matariki. Nau mai te tau hou, e ngā mana, e ngā waka, e ngā reo, nau mai, whakatau mai ki te whare angitū o ngā kura a iwi. Ko tainui te waka, ko taupiri te maunga, ko waikato te awa, ko Ngāti Mahuta, ko Ngāti Mahanga, ngā hapu, kei rāhui pōkeka hau e noho ana, ko rangi Māori Mahuta taku ingoa, ko te pau angitū o te whare angitū. Nau mai, haere mai, whakatau mai. E whai ake nei ko te tehi kiriata paku o ngā mahi hōtaka no roto mai i te whare angitū. Koe tēnei ko te wānanga tuatahi i whakarewaina i tēnei tau. Nō reira, mā takitaki mai. He wahi ātahua, konei te wā tuatahi ko taia mai au ki Ngāti Manawa, me te marama hea i ki ai ko Ngāti Manawa. Ko rongo whānui au i tērā kōrero i era atu o ngā tau e papa pem, ai kōrero kānei mo Ngāti Manawa. Engari ahau nei, ka tau mai ki te manawa o te ika a Māui ahau, ka marama hea i ki ai ko Ngāti Manawa. Te tirohanga nui, kia hoki atu ai wā mātou tauira ki o rātou ake iwi hapu, te whāngai i ngā pūkenga ki o rātou teina, hei aha, hei oranga mō tā rātou ake taiao, mō kia ora hoki ko kia whakarauora hoki i ngā kōrero tuku iho. Kia noho taurite te mātauranga Māori ki tō te mātauranga pūtaigao. Roa mātou o te kāinga e whai kaiako pūtaiao reo Māori nei. Nā reira, e nui ngā hoa tēnei kaupapa kia whai arake a mātou tauira, a mātou ākunga, kia tū pakari hoki ki te rāo. Whari maunga, ka moe ia i a tāne, ka puta ko parawhenua mea, e koia te wai, i ai e whai ana i tana ipo, ka tau ki roto i ngā awa ki te moana toi. Ko te tino ia o te kaupapa, ko te whakahoki ngā uri ki o rātou ngā taiao, ki te whai mātauranga, me te aha anō, mā te hoki anō ki e rā taiao, ka tipu anō te ora ki roto ki aia. Kia hau nei, ka hoki atu mātou ko ngā tamariki, ki te kaina, ki te kura, me ngā mātaurana katoa o te taiao. Ai. They are inherently scientists, so our program is about te aki taiao and pūtaiao and hopefully the experiences that they've had today by listening to our kaumātua and our kaiwhakahaere and hearing the stories in the taiao, that they can understand their connection to te whenua, te rangi, me te wai, is what qualifies them as scientists. So unlocking that potential for them in terms of their own abilities and potential is what I hope they take away from this. Puts them on a pathway to wherever they want to go in the future. Māna watia matariki. Nau mai ki tēnei whakawhitinga kōrero o te whare angitū, ko Hannah Simmons tōku ingoa, ko au te kaihautu pūrau o te whare angitū, he uri ahau no raukawa ki te kaukaro o Pātitere. Ko tēnei kōrero e pāna ki ngā hōtaka mātauranga, kei roto i te whare angitū, i te mutunga o tēnei kōrero i mōhio atu koutou, he aha ngā pūnaha whakauru me ngā whainga matua o ngā hōtaka. E hoa rangi Māori e, he aha te tino kaupapa o te whare angitū nei? Tēnā te whae hena.
Ko te aronga o Te Whare Angitū, ko te whakarite i ngā hōtaka, i raro tunu i ngā pau, tuku i hōtanga, mātauranga, oranga. Koina ngā aronga nui o te aratoa o ngā kura āiwi. Tā mātou, he whakarite hōtaka mō ngā uri kei ngā kura āiwi puta noa i te motu whānui, mai te tau tahi ki te tau te kau mātoru. Hono, ko te kaupapa kōrero tēnei rangi, ko te mātauranga. Hea ngā hōtaka kei raro i te mātauranga. Ka aro tātou ki te hōtaka toa tai au, ka tai anō, ka mutu, te rā kiriata papai, ko ōna pairewa, ko ōna mahi, hono, ko tōna tino mo te tai au, ka rua, ka aro ki te hōtaka hou mo te tauhou, ko te hōtaka rakahinonga tēnā, ko te hangarau matihiko, ko te pangarau, ko te auaha tonu, i roto i tērā hōtaka. Hono, tau ake nei ngā kōrero mo te oranga me te tuku i hōtango, tanga ko te aronga, ko te mātauranga. Ai, tēnā koe. Ai, ko te kaupapa tuatahi, a waimari e mātou kei konei tētahi o ngā uri, o te hōtaka toa taiao me tētahi o ngā kaiwhakahaere, i tai mai ki te whakawhiti kōrero, e pāna ki tērā hōtaka. Te uri tuatahi kei konei pare te kōhuru no te kura o whakatupuranga 2,000, nau mai pare kei a koe te wā ināi nei. Kia ora tātou, ko whare te kōremari heo tōku ingoa. E haere ana āhau ki te kura iwi o whakatupuranga 2,000. Ko tarurua te maunga, ko puna hau te awa, ko kura hau po te waka, ko ngā tihine te iwi, ko maupuko te iwi. Hai, ngā mihi. Tēnā koe pare. Kei konei hoki matua eo, tētahi o ngā kaiwhakahaere o tēnei hōtaka. Nau mai eo, kei a koe te wā. Tēnā koutou katoa i ngā uri o te motu whānui, ko eo kāringi tōku ingoa, ko au tētai o ngā kaiwhakahaere o te hōtaka toatia ki taiao. He uri tēnei no te tai rāwhiti whānui, wai hoki no te tai tokerau. He kai amo hoki tēnei i te kaupapa o tapu waikura. Nā reira tēnei e mihi atu ana ki a koutou katoa. Kia ora e hoa. Pirangi tātou ināi nei ki te whakawhiti kōrero i pāna ki tēnei hōtaka, toa tia ki taiao. Ko te pātai tuatahi kei a koe pare, hea hawa pirangi koe ki te uru mai ki tēnei hōtaka. Kei te whai āhau i te ara tuitei moana, engari, mi pirangi hui āhau ki te hoahua ki ngā tikura o Aotearoa. Ki toki whakaaro, ko tino te tuki ahu i tērā whainga nā te kaha piri mai o ngā rangatahi ki ahau. Me he āhuatanga pai tērā ki ahau. Tēnā koe pare. Ai, tō waimare e tēnā hotahi ki era atu o ngā uri. Hoi no, matu eo, hea ngā whainga matua o tēnei hōtaka? Me ki ko te whainga matua, ko te he whakamana anō i te mātauranga Māori, e hoki ai te Māori ki o nā koranga taiao. Arā ko te whakahoki ngā uri ki o rātou ake nā taiao ki te whai mātauranga. Me te huanga ake ka tipu anō te ora i aia, i tāna hoki-hokitanga atu ki e rā taiao. I roto i ngā wiki, i roto i ngā marama, e haere ake ana. Tēnā koe. Kia ora. Pari he pātai anō tāku e pāna ki te momo ako i roto i tēnei hōtaka. Pēhea te ako ipurangi wānanga hoki. Hea hanga mea pai ki a koe? Kia au nei whakaaro, he pai te mahi ako ipurangi nā te mea kua whakawhiti ke mātou ngā rangatahi i o mātou pai papāho, me he ara pai tērā nā te mea kua noho tāwhiti tātou. Engari nā tēnei ako ipurangi kua tino tata o mātou kōrero. Engari, ko te take kaore he tino pai nā te mea,
ko wehe. He pai ake kia ko tahi tātou kia akua kānohi. Engari, he pai tonu te rongo ki runga i te purangi, ki toku nei whakaro. Ai. Tēnā koe pare. E o hea ki o whakaro te rerekētanga. Kua kei te rorohiko. Hea te rerekētanga o tēnei hōtaka tuatai au ki tō te hōtaka pūtai au. Me ki pēnei ko te kaha aki o tēnei hōtaka kia puta ngā uri ki ngā akomanga rereke me ki roto i te tai au. Nōku i te kura, ka noho mātou i roto i te karahe ki te ako i enei āhuatanga, ka whakamātou tauria ki roto i te akomanga. Engari, ko te āhuatanga o tēnei hōtaka, he aki i te tangata ke kite atu i ngā akomanga rereke, kei runga maunga, kei runga i te wai, kei roto i te wai, kei raro iho rāne i te wai, kei roto i te pū o te ngāhere. E rā momo āhuatanga, nā reira kona te rerekētanga pia, haunga i te whai i ngā mātauranga o te pūtaiao, engari he kai pūtaiao hoki o tātou tipuna. Nā reira ko roa te Māori ki te atu ana i ngā āhuatanga, engari kauriti kitea, e rongo rānei atu ana ki ētahi āhuatanga kauriti rangona. Nā reira ko te aki o tēnei hōtaka, he aki i ngā tamariki, ngā uri, kia puta atu ki te tai o ki te whai i e rā kōrero. Tēnā koe o tira koutou o tapu waikura. E tino rongo ana, ko tino rongo ai roto i ngā akoranga nei i koe koutou hoki e whakaako ana i ngā atua Māori ki ngā tamariki nei. No reira, tēnā koutou. Ai, tēnā koe Earl. Pare i tapiri atu ki ngā kōrero o matua Earl me te kiriata i te tīmatanga o tēnei kōrero. I haere mātou ki murupara mō te wānanga tuatahi o tēnei tau. Ki o whakaro, he aha ngā mea pai o te noho tahi ki ngā rangatahi katoa o tēnei hōtaka. He orite ngā whakaro ngā rangatahi, no reira he pai te whakaro ka mohi o tātou i tēnei me he orite te whakaro. He pai te whakaro ka haere mata ki tētai wahi me ka rangona mātou i tētai āhuatanga hau, pia he orite te whakaro o tērā mea. Mea, rangatahi, he pai ki te noho ki te taha o ngā rangatahi o atu wahi. He orite ngā whakaro, engari, ko rereke te tipuranga mō ētahi tikanga, he pai ki taku i era tikanga hau, era āhuatanga hau, era whanonga hau, enei me katoa me. Ko tino rata au ki tēnei tuatia ki tāo, kua whai au i tēnei māramatanga o ngā tu iwi me ngā tu kura. Ai. Tēnā koe pare. Eo, hea ki o whakaro ngā ara takahi mo ngā tamariki ka oti ana, tēnei hōtaka, ka piki tonu ki te taumata tuatoru, ka mutu ana ngā uri nei te kura, hea ngā ara takahi mō muri te kura. Kia nei i te mutunga iho, kei roto i o rātou ringa te ara e hiatia nei e rātou te whai. Kona te paenga o te mātauranga Māori ki au, e hari te mea hāngai ana ki tētahi ara, engari e tangaroa ara rau ana me ki. He mahanga ara e taia ai te uri te whai atu mā te whai i enei mātauranga, i te mea ko ngā mātauranga hāngai pūnei ki o rātou whakapapa me ki, i o rātou tātai. Nā reira, kona tā mātou e ki ana mā te whakauano i te mātauranga Māori, e hoki ai te Māori ki ona akoranga tai au, ka pakari ake tana tū i roto i te ao, i te mea ko ngā mātauranga i taki heke mai ki roto ki aia mā tōna whai i roto i te tai au. Nā reira ka hua mai te ora i tēnā āhua, nā reira ki au nei, e whakapono ana taku ngākau, ka tae e nei uri te whai i te ara, ahakoa heha te ara i hiatia nei e rātou.
Kia ora eo, tika tō kōrero e pāna ki te oranga o tā tātou. I runga i tērā kōrero, me whakawhiti noa nei tātou ki ngā kaupapa matua o tēnei hōtaka o te toa tiaki tai au. So, I kōrero eo mō ngā whāinga matua o te toa tiaki tai au, anei hoki ētahi kaupapa matua I roto I tēnei hōtaka, ko te kaitiakitanga, ngā kaupapa pūtai au, ko te mātou ranga āiwi I kōrero mai a eo, hei kawe I ērā kaupapa katoa, me te oranga o te rangatahi o te hāpori o te whānau hoki. Koera ngā kaupapa matua o tēnei hōtaka. Ka pai, ko te hōtaka hou, mo te tau hou, ko toa rakahinonga. Kōna kaupapa, ko te hangarau matihiko, ko te pāngarau, ko te pākihi, ko te auaha. Tēnei kupu te rakahinonga I kupu hou kia hau. Hono ko tana whakapākeha, ko entrepreneurship. Kia whakamārama hoki a hau I konei, I te tau 2020 pia. Mātou, ko ngā ringa wera ka tuku I te uiui ki ngā tumuaki, ki ngā kura me te patai. Hea o koutou hiahia, ko te nuinga o ngā kura I whakahoki kōrero mai, ko te hiahia, ko te stem, ko te pūrau. Nei, koina kua kaha whai ake te Whare Angitū I te taiao, pūtaiao, hangarau matihiko I te pangarau. Hono, tai anō mātou ka hoki mai I te nota me te noho tahi tonu ki ngā tumuaki ko te hiahia tonu nai nei, ko te tuitui, integration o ngā mahi pairewa ki roto I te kaupapa ko tahi, anei, ko te tua rakahinonga tēnei. Ai, kia ora. He hōtaka hau tēnei, ko te innovation, me te creativity, me te entrepreneurship. Tāpiri atu ki ngā mahi pāngarau, pākihi, hāngarau matiko. Kia ora, rangi Māori. Anei hoki ētahi whakamārama mō ia hōtaka, mō te hōtaka rakahinonga, e rua nā wānanga ākanohi I te tau. Ko tahi wānanga hei te timatanga o te tau, ko tahi hei te mutunga. Ko ēnei hōtaka e rua, kei te reanga tuatahi o te NCEA, ka taia ngā uri ki te tutuki ētahi whiwhinga, I roto I te reanga tuatahi, me te reanga tuarua, hei tērā tau mo te toa tiaki taiao. Atu I tērā, e rua nā hui topa ia wiki mō ēnei hōtaka. So, ko tētahi o nā tūmanako ka tae nā uri ki te hono mai, kei ia uri, āna ake, tapu, ko te rorohiko, te ipapa rānei. Ka tae hoki rātou ki te hono ki tētahi Wi-Fi pai. Tira pē kei te kura rātou I te wā I hono mai, so pai tira. Me te āwhina mai o tētahi pakeke o te kura, arā tētahi kaitaka wainga, ko rātou nā kaiarahi kei te kura, hei āwhina, hei tautoko I ngā uri ki te eke ki te tihi o Angitū I roto I ēnei hōtaka. Ka pai. Pai, koinei te pūnaha whakauru. Nō reira, he whakaritenga tō ngā uri, he whakaritenga anō tō ngā kura. Hono, kia mōhio tātou, ka tūwhera, ka tūwhera I te rangi nei, ko te mahi nui me whai I ngā kaupapa o te pepa tono, tuatahi, me tono mai, koinei te online form, me tono hoki I te kiriata, ko tahi te miniti noiho, he whakamātautau paku nei,
E runga tonu i te rorohiko, koe nā te wahanga ki ngā uri. Ki te whakae mai, ki te tika mai, e nā whakaritenga, kātai ka uru mai ki te hōtaka whakarite, hei te mutunga o te tau, hei te wahanga tuawhā. Wahanga no ki ngā kura ko te pepa tono, me tono mai ngā kaiako i ngā ripoata a te uri, me whai tautoko hoki e te tumuaki o te kura. Koenei ngā punaha whakahaere. Kia wawe te tono mai, aroha mai, kia wawe te tono mai, a kāre nui ana ngā tūranga i roto i ia hōtaka, i runga i te kaha tono mai a ngā kura. Tēnā koe e hoa. I runga i tērā, kei te whārangi ipurangi o Te Whare Angitū, ngā punaha katoa o tēnei whakaurutanga mai, kei reira hoki ngā kōrero katoa e pāna ki ia hōtaka. So mena kei te pirangi koe ki te ruku ētahi atu kōrero e pāna ki ngā paiaru whakauru, ngā ara ki tu atu i te kura, haere ki te whārangi ipurangi, kei raro rā i roto i ngā comments, te link, ka tae koe te hono atu ki reira. Rawe. I naia nei, kei te pirangi kia hoki mai tā tātou manuhiri, he paku kōrero whakamutuna. So, tēnā kōrua anō. Mō te wāhi whakamutuna o tēnei kōrero, pirangi mātou ki te rongo pare, kei a koe ētahi kōrero kupu ākina i tētahi uri, mena kei te pirangi rātou ki te uru mai ki tētahi hōtaka? Ai, kuhuna i te kaupapa. He kaupapa tino whakahirahira tēnei mo ngā rangatahi. He kaupapa tino pai kia hoahoa koe me ngā tū tangata. Me ngā tū kura, me koe he āhuatanga tino pai mō koe, nā te āhua mō ngā tau ki roto nā te mate urutā, kua tino heke oku patanga ki waho i te ao, ki waho i toku whare, ki waho i te kura. Me nā tēnei kaupapa ki roto i te kura, ko wehe au ki ngā atu motu, ki ngā atu wāhi, ki te taho ngā atu kura. Me he kaupapa tino pai, mena kei te pirangi koe ki te kimi ngā hoa, ki roto i tētai kaupapa karata koe ki te pūtaiao Māori, pūtaiao Māori. Ai. Tēnā koe pare. Kei te Rawe pai. Kei a koe ētahi kupu whakamutunga? Mehe tangata ngākau nui ana ki te ako i ngā kōrero tukui o tātou mātua tīpuna. He tangata rata ana ki te ako i ngā kōrero tukuiho o ngā atua Māori i roto i ngā taiao. Mena he tangata rata ana ki te puta atu ki roto i te ngāhere, ki runga i te wai, ki roto i te wai, ki runga rānei i te maunga. Tēnā whakapiri mai ki a mātou o toa tiaki taiao. Hei reira tātou e whai atu ai ngā waiwai i te kōrero, kia tai atu ai ngā waiwai ki te kōrero, hei whakahokitanga atu ki te kāinga, hei whāngai ki ngā whanaunga. Nā reira mehe mea ko koe nā tēnā naupiki mai, naukake mai kia toa tiaki taiao i ka mā. Tēnā koe eo. Tautoko ngā kōrero. Anei nā mihi tino nui kia kōrua, hei āwhina i tēnei whakawhitinga kōrero, mō whakaro tino a tāhua, mō tēnei kaupapa hoki, nā mihi tino nui kia kōrua. Mena koutou kei te pirangi ētahi atu kōrero, haere ki te whārangi ipurangi, ara he mehe pātai kei a koutou, ka tae koutou te imera mai ki a mātou o Te Whare Angitū, kei raro rā te imera, titiro, pauaka whakaata, imera mai ki a mātou, ka tae mātou pea te whakahoki kōrero, te whakautu pātai, e pāna ki ngā hōtaka mātauranga. Ara,
tēnā anō tātou katoa mō tēnei kōrero. Kia ora. Tēnā koe whahena. O tira tāku, he tautoko I o mihi kia koe Earl, ko piri mai me o māramatanga. No mātou te whiwhi, no ngā uri te whiwhi. Pare mō te rere o ngā kōrero, kāre atu I a koe. He rawe te whakarongo ki o whakaaro. Tēnā tātou I tēnei wā. Hono, koe nei te whakakapi ake I ngā mihi, e te iwi e whakarongo mai ana. Haere mai, me pātai, tukuna mai. Ki te imera, ki te whārangi I purangi. Hono, manawa tia matariki, tēnā tātou.